Komisi benta ban khangla di bar jala ki ba kamai taksi hapo ko nongba Shillong ki pulit enforcement ka khasils autonomous district council menta ka si kala stang ya ka jingkhnra ki driver taksi bar jala ha ki ba bun ki chaka chong ka nongba bat nagani ka jingkhnra lalap shibun ya ki driver ki ba ombyang ya ki kot islam ya kani ke jingkhnra na kaliang jongka enforcement ki lapen long ya ke jingkhnra ha ki bubun ki benta jong kanong ba bat la saki bubun ki barjala ki banya ik taksi bun hi kimbyang ki kot kisla kum ya kalabo license bat kumju ru ya ka driving license ha kani ka si bas dang jong ka jingkhnra lasna langru ya ki enforcement da ki dukot jong ka East Sales Driver Taxi Association bat ya kani ka jingkhnra ki dang ya peteng ha ki benta jong kanong ba नंबर गरी नंबर लेगा अगर कुछ होगा करी हम लोग जमा नहीं डॉक्यूमेंट सब है तो देखो मालूम है ये ड्राइविंग लेबर लाइसेंस चाहिए आपका लेबर लाइसेंस किसका लेबर लाइसेंस मैंने नहीं दिया तो जब मिलेगा तब मतलब गाड़ी चलाने आ जाओ अभी लेबर लाइसेंस नहीं है बनाओ गाड़ी चलाने पास लेबर लाइसेंस नहीं है लेबर लाइसेंस नहीं बंद करो अभी हाँ जब तक कुछ नहीं है ना हम लोग नोट नंबर कर दिया कुछ होगा आप लोग हम लोग जमा दीजिएगा ni nak kaseng tinggal simpia ba menta na bar ni nang ni sakmat la bon ki barjala bawan bar kamai bi anyang ni kimdon na labor license kimdon ka trading license kat nong iso deu kaman sim ka jungi abang I ki kun kasi khara jungi kimyo kam yo jam su ndai ki barjala pat kumbang I check menta kimdon ni ka trading license kimdon ka labor license kamai bi anyang dai ni trace system bat police department bagi enforcement to ka KSPC man penduk bendang kini rupai kila bon mati ki kali pengamla banyo sung ala deblut rupai ki number ladu la sang ila stop kini rupai penginum sha kan ki bat biang kot selanjutnya kini ga jingkra pi kan piteng na kani piteng man ko na ko sa ko kila ba su hey ki jaka ba ha nong ba ki pelong jingkra kita kan nong ba bro ko wingila don la kejong kini bingila don ki checking bat ki enforcement to ka KSPC